khona ukuthi yeshe uma engangibona nginjena avuke esengisola nginjena kaze ngathi njengomuntu manje yengathi uma engibona nginjena ngathi yabona ke bangasitholi ke manje into yokugovuza la yabona ke nansi ke into ehluphayo ukupheka hayi ungicashe ngamabomu suke fulele ibhodo kade ngibeke leli ibhodo ngifuna uzokhorozela ibhodo nakubekwa amanye amabhodo la angishayisa iyo inkosi yabangaganiwe le mamaganiwe nje inkosi yakhe suka madoda ayi khona ukupheka nandi khona ngoba uyidlele nje lapha hawu mangifuna ukupheka umuntu wesifazane uzothatha abona uma emabhodweni yabona ukupheka wendoda eculayo kuyokuvuka ingoma nje khona la duze mntana ya yes